Kdaj ste nazadnje poslušali pisatelja brati odlomek lastne knjige? My padre Avram used to say that heaven is a revolving wheel, Pinto said. Even if you never move from your place, everything around you will change. Moj padri Avram je govoril, da je nebo kolo, ki se obrača, je rekel Pinto. Tudi če se nikoli ne ganeš iz svojega kraja, se bo vse okrog tebe spremenilo, in svet in vse v njem, isto bo in hkrati ne bo. Lahko bi ostali prav tukaj in samo opazovali kolo, kako se vrti. Če pa se premaknemo, če se kar naprej premikamo, bo vse vedno samo drugače, mi pa nikoli ne bomo isti. Zagotovo obstaja svet, kjer ni nihče nikoli doma, kjer vsi ves čas potujejo od enega kraja do drugega. There had to have been a world where no one was ever at home, where everyone was always going from one place to another. To je eden izmed citatov iz knjige Svet in vse v njem, ki jo je napisal bosanski pisatelj Aleksandar Hemon. Letos je v prevodu Irene Duše Draž izšla pri založbi Goga. Jaz sem Gašper Andrinek, odlomek pa je v izvirniku, piše namreč v angleščini, prebral sam Aleksandar Hemon. Dober dan. Dober dan. Srečala sva se konec junija, ko se je nekaj dni mudil pri nas. To je bilo najno že tretje srečanje. Ko se ponudi priložnost za pogovor z njim, je res ni smiselno zamuditi. Nazadnje sva se pogovarjala tik pred ameriškimi predsedniškimi volitvami. Takrat je bil pesimist in napovedal, da se bodo stvari radikalno spremenile. U tom smislu se dešava sve što se dešava, zapravo ta prva faza revolucionarna, kad se razara prethodni sistem, a niko zapravo ne zna kako da organizuje sljedeći sistem. Trenutno stanje opisuje kot revolucijo v teoretičnem smislu, kot spremembo predhodnega sistema. Nihče pa ne ve, kako bo organiziran naslednji sistem. Svet in to, kar je v njem, trenutno vidi kot konflikt med između kapitalizma i demokratije, barem ovim takozvanim zapadnim liberalnim demokratijom. Kapitalizmom in demokracijo, vsaj v tako imenovanih zahodnih liberalnih demokracijah. Dakle, u toku je za sad način obračun i ja nisam optimista jer ta... Pri tem še vedno ni optimist. Mislim, mnogi to upoređuju na izvestan način sa Weimarskom republikom ili rastom nacizma. Mislim da je to i komplikovanije jer je globalniji. Pravi, da so trenutne razmere veliko bolj zapletene ter globalne, da bi jih enostavno primerjali, naprimer, z vzponom nacizma v Weimarski republiki. Svet in vse v njem, torej danes ima res... Pa ima sve. Vse. Ja, kao svi mi živim unutar istorija, ne izvan istorije, tako da ne mogu da procijenim vrijednost. Tako kot vsi, tudi Aleksandar Hemon, kakor pravi, živi v zgodovini in ne zunaj nje. Težko torej oceni vrednost trenutka ta hip. Mislim, ta knjiga, kad je već spominjemo. Medtem pa lahko povsem jasno govori o vrednosti zgodovinskega trenutka v njegovi knjigi Svet in vse v njem. 28. juna 1914. u Sarajevu. U tom trenutku svijetom vladaju 4 imperija. Začne se v Sarajevu 28. junija 1914. Trenutek, ko svetu vladajo 4 imperiji. U tom trenutku niko ne može zamisliti alternativni poredak zato što su ta carstva su prisutna već stotinama godina. Nihče si ne more predstavljati kakršnekoli alternative. Carstva, monarhije so prisotne več stoletij. Po 4 letih sve to se odjednom se raspalo, niko za to nije bio spreman. Pa je vse razpadlo. Po prvi svetovni vojni se pojavijo številne nove države, imperiji, razen britanskega še nekaj desetletij, so več ali manj preteklost. Imamo teškoće mi kao bića ljudska da zamislimo da će naš život takav kakav je da se završi. Ljudje si težko predstavljamo, da se bodo naša življenja, takšna kot so, zaključila. Strahom pogledujemo v prihodnost. Ali ono što dolazi je nezamisliva budućnost. To, kar je pred nami, je namreč prihodnost, ki si je ne znamo in ne moremo predstavljati. I isto tako mi u strahu da dobacimo do te nezamislive budućnosti intelektualno, mi blokiramo tu mogućnost. Še več,
možnost razmišljanja o prihodnosti najraje kar blokiramo. Tako da ljudi, recimo, klimatske promjene, očigledno je katastrofa u toku. Hemon pravi, da je več kot očitno na vidiku velika katastrofa zaradi podnebnih sprememb, ampak neprestano poskušamo idejo, da bi se lahko življenje zaradi tega popolnoma spremenilo, odriniti na rob. Iščemo bližnjice. Malo ti električni auti, pa malo je air condition, pa malo, ne znam, izgorit će šume, ali izrašće nove, tako dalje. V električnih avtomobilih, klimatskih napravah prepričujemo se, da bodo po požarih gozdovi že na novo zrasli. Mogućnost da je to kataklizma u toku, da je možda za 5 godina će život biti nepodnošljiv mnogim dijelovima svijeta, je nepodnošljivo. Enostavno ne prenesemo misli o tem, da bo življenje v nekaterih delih sveta, morda že čez 5 let, popolnoma neznosno. Zelo podobno, kot se je zgodilo tik pred začetkom Prve svetovne vojne, ko se začne zgodba v Hemonovi knjigi Svet in vse v njem. Najmanje 13, zato što sam ja... Knjigo je pisal 13 let. I u međuvremenu već sam ja imao kćerku, kad sam počeo 2010. Dakle. I onda mi jedna kćerka umrla. Doprimo sam 2 kćerke, jedna je umrla tada, sad imam još jedna kćerka se rodila kasnije. Tako da je to očinstvo i ta briga o djetetu u najtežim uslovima, to je igralo ulogu. Med pisanjem je šel skozi najtežje obdobje svojega življenja. Izgubil je hčerko. Tudi zato je v knjigi zelo podrobno opisan in zgrajen odnos med starši in otrokom. Ena izmed glavnih tematik knjige je namreč ljubezen. Pa mislim, ljubav je veliki, kako bi rekao, značajan filozofski koncept, ali s druge strane... Hemon ljubezen vidi kot zelo pomemben filozofski koncept. Lahko je abstraktna, kot je ljubezen do domovine, ali pa zelo fizična. Mi praktikujemo ljubav, ako ima svakodnevno, ali praktikujemo je putem tijela. Ki se udejstvuje prek telesa. Tukaj pri tem odnosu seveda ne gre za spolno, ampak gre za drugačne vrste telesne ljubezni. Ja svoju djecu hranim, ja uvijek svoju djecu pravim doručak ujutru, da treba da ih hranim. Dakle. Hemon razmišlja o ljubezni, ki se do otroka prenaša prek tega, kako ga hranimo ter varujemo pred nevarnostmi. V knjigi se osrednji lik z otrokom znajde sredi puščavskega viharja. Zelo podrobno opiše, kako je z neporezano roko očistil grlo in jezik, a na zobeh je imela peščene obloge. Odlomek iz knjige se nadaljuje takole. Zvirala se je, jokala, se davila in tudi bruhala. Potem ji je čistil nos. Imela je tako ozke nosnice, da mu je prišel prav le skrajni konec konice mezinca, dokler je končno ni slišal piskajoče zadihati. Ako tijelo umre, mislim, ljubav je onda abstraktna ideja. Če telo umre, ljubezen ostane le kot abstraktna ideja, je prepričan Aleksander Hemon. Glavna lika knjige sta sicer Osman in Pinto, musliman in Jud iz Sarajeva, ki se znajdeta v avstro-ogrski vojski na vzhodni fronti, kjer se njuno prijateljstvo razvije v ljubezen. Pot jo vodi vedno dlje od Sarajeva. Knjiga tako prepleta ljubezen in nostalgijo. U tom nacrtu ideja je bila da njih dvojica idu što dalje od Sarajeva i što sve se više sjećaju Sarajeva i kako su dalje od Sarajeva, tako Sarajevo postaje sve više i više taj mitski grad i na kraju postane totalna fantazija. Dlje kot sta od Sarajeva, nostalgija postaje močnejša in Sarajevo postane popolna fantazija. Hemon pravi, da ima nostalgija vedno isto frekvenco, medtem ko je ljubav među ljudima je uvijek komplikovana. Ljubezen med ljudmi bolj zapletena. I da je ljubav zapravo, mislim, to je jedna od u istoriji čovječanstva i ljudske umjetnosti, to je jedan od motora narativa i poezije i svake vrste umjetnosti. Ljubezen je tako za Hemona motor pripovedovanja, poezije oziroma vseh vrst umetnosti. Tako jo razume tudi v knjigi Svet in vse v njem, ko ljubezen postavi na preizkušnjo zgodovinskih okoliščin Prve svetovne vojne ter nepredvidljivih let, ki so sledili v povsem nepoznanih okoljih. Just love each other, whatever the world you think you might be in. Samo rada se imejta,
v katerem koli svetu že mislita, da sta, je rekel Isak Abramovič. Nič drugega ne moreta storiti. In kdo ve, morda bo iz vse te norosti izšel boljši svet, kjer bodo vsi lahko ljubili, kogar bodo hoteli. So se zgodile že tudi bolj čudne stvari. And who knows, maybe all this insanity will produce a better world where everyone could love whoever they want. Stranger things have happened.